KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kinongelam jong ke National Hanyotra Peoples hakas ngisat jan kala pentip pat ba bakala suit la shor thmano ya ka kerteng jong ka seng ya ka ba antip no nang ni shakmat kum ke National Hanyotra Peoples Federation Haka jingilang kepada long dangshan kaseng kala penthema ya kinongkit kam ha kabaya ka kam president la penkamti ha uba Andreas Nongkenri kadbaya ka kam vice president la penkamti ha uba Andreas Karlingdo ya ka kam general secretary la penkamti ha uba kitbor yaw pnyao bat kiwei de kinong yalam Sekitar ba ka National Youth People Federation kalau perlu general meeting buat ke executive meeting haka kandu break mai bulai arajar arwa hal ke jinge dalam jung acting president buat belasim mereka kedan mentah como president ba Andreas Nongkenri general secretary ki bola mi pneu finance margin wala ki executive members buat ki members jong keseng chairman bertolong ya meeting atau kesini ka kandu break mai bulai apa arajar aku di ba Carles Bonlongri sedang ya meeting dak bapuli pensyai sek member ya ka kontrai bat ya ka thong jang kaseng kaladan ru ka jing pun bam smai bat pediang subhai ki member bat mai bawan tan spanish nokti bat kaseng ha ka de kasing lapan thamai ru yakin kit kam jang kaseng Hasya kata Pak Carles Bonlongri beri chairman ha kati kesi ula pule ya kisti bala pak so presiden bareng uta badayu ba David Molong kapang kalong halor ba un penpoi na ya kisti ban bukam kumu presiden stayo sya kani katarek kaseng kal perlang ya ka executive committee bat kalarai ba lada kam yo yang ya kisti ino kam na presiden bareng kan tung sundan ne rai banjir na dahuli halor kata haka kandu tarik na bulai arajar arwa kala penskan batan bam smai sendan yo ba Andreas Nongkenri kumu presiden batmai jokaseng ka executive committee haka tai sini kala rai ru ban wanra taktu kan ni jing kala ya haka sen haka baya dei bat kejingim ni jing sandur ni penmandur ya kaseng kita kijing kala bat kijing pentemai ki pensangder ya kaseng kalong ba naduk menta kaseng ke bangi ngitep ka NHP lan ka National Youth People kanom desu ka NHP menta ni latep ya ka NHP kun ka NHPF ka bayang halor National Youth People Federation bat lapan kelaru ya kalama bat logo jakaseng Oke kedawi kalong halor jong kipai ba ki ong ini nim so tu na kadao yu mo ba kan ke NHP ke ke seng le ne ke no ko no ri hoi mangi ong ke seng bala ada kat kum ga jing kwa ju kipai ba pat ki ong ba le se ni pat nim so tu ba piang ba de seng bala ni di benbu no so wei dak na ni kum no ban an no pengi long federation ke ni an no so wei ke haka meeting ba rai ka te kan tu perit ban bala ya jara wa bertep lu segi ba kinu kerjaan ke jongi baju kerjaan kapor bagi train mentah kam cepat ba kijo ini ba ini bensutuk nak National Youth People ini bensutuk ben kadi keseng bende keseng halang ne kono bengin sutu re hadin suka tapat bennaat no so kalau National Youth People Federation kemat fi sutu ya federation mah keseng ni kapeng lam ya kemat nam takri berkecai bengre seng kejongi hi na rumusua mangimi keman kawe hi ke bangkong kabami uni UN nak madu nomor thong hi kalong bangi nimpe igari bekacai bengre om tengah ni po galaya lan ni tak ni selo rengi syaki we pat kibar jong-jongla ki bekentum apa jongari ya nadu ka ILP si lembat ki student ki berpulis ti sabar juga si jongi kebangi la menirap ya ka iki kena berpulis sabar lagi dan akan ko ceng la ada ki petip sini mah ada ki pentip sini lan ki phone ini ila menirap iki
dia nang ta syuk pan ka bangi ni la ni khi nang ni sikmat long man pen ko ngo ya sarkar long man pen bai ba lo ipu usaha long man ni pe man ta ka inar lain parliament man ta ka ri chu pakacai penteri macam ni ke judawan kepor mat ki wilis yang malang repair agenda ka bangi ngilah keran dah medom syuah ngilah cuy keran ya kata nak kepor Kajimut cui kalau ba inped ya kajing duna kepada napo kasels. Udah ita kabang ibu nasional kamut ba kumba phipikli ba akan orang kau mengilah penyerap phipikli beri bahasa Syabar. Hadut mutang idem ke Facebook page jang kasing jungi. Te ngimpat tep lani ngimpat ya kenduk hadut mentaru kumki kita kejing baki ya kenduk. Nomor baki 4 dan kiba inquire ni lani kiba panjeran ni handai jenda dan kiba panjeran kat kebala ni kat kebala lani kat kebor bangingi dan kum kasang kinyale kabala menteri manta jungki sa kabar kolong ba kajing tumu jungi nadu istang ya kan kasang kalong ba ban ya pet ya to pudusam umde ya ke bamanta to tip ala depsan ya teri ayu ndala depsan yang maknanya kan ni kita dan ciput pada minta kita kimpat ya penbet kita di sya kita west kasels te kajingkeli kalau ba umdai tangi tang ya kasang jungi hari kajingkeli kadai yang ibar khoi ya pi yang ni ya kiwi kisang yani bar khoi ki kasi ki badan ni po apo me kale jungi ba ngin le ayu kini ki kasi ki bala sai lani ki bala penhap no dan di bala penwandur na po asam kini hidang kita kajing angnut haduk mentah te man kasi nakaliang jungi ngia perkat ke kebangila bane te ngatrai ndang le perkan le se state government ya ke kebakila de desai dan ki ya ke kebakila de le ngatrai kinang dan kita kajing so but kin consider kan ban ya kini ki brio ba lahap lani ini jaga kita lahap apa asam bat iki bempat ahap apa asam bat bempat dep disai de hadu mentar kani ka sengi sedang kamu arajar au ka di 1 October kibun ki isu ki bangi election insya Allah nuksana to wala da kataru lese haman ki kam ki bangi le imla ban yo ya kataka kan khet itu sok pathen kakam ke ka isu ke bagi sim ningkong hari ke isu ba jadi pada pematan biomedical waste yakini covid waste kia berkumar bet sia thang beda ka desel ti hadin ka tu nila pha ka sithi hapo urban do adu mentang pabio ka response dei la follow up yang tu ke isu nila limi yang sisian tendang la limi yang sisian kan ke isu kala panti kala ka siu thia sai ni wigi sek ndadat nantu badi kawan sakani kaseng kawan sakani ki sing samlan pok mulai ki lekhang kerdap sendan lembah kaji arab jungki para kasih para dok para senam ki lekhang kerdap sendan ya ka martan nama kajing semua kajing tung kepala sekolah kata kali ki isu ke ba lesi ke ba he ke ba ni sim hadu manta bat ki isu berit lesi jadi ba kelami apa media ki ba lai iya labu babun hi balai hi